Tradicionalni vez i slični ručni radovi imaju veliku vrednost, posebno u današnje vreme kada se mlade žene ređe posvećuju ovom hobiju. Devojačka sprema u prošlosti neizostavno je sadržala vezene peškira, stolnjake, posteljinu, razne miljetiće. Prisjeća se Milka Radojčić iz Morovića, koja je uz svoju majku počela da veze sa svojih 15 godina. Jeste bilo jastuci, pa plate, peškiri, stolnjaci, to je bilo. To bez toga nije bilo. To se moralo tako. Tako je bilo. I vi ste nasledili od vaše majke? Ja sam nasledila od moje majke sve. Dobro. Moja majka još više radila nego ja, ali ona i tkala i necala i ovo je ona radila isto. To je kao nije čipke ove što se kupuju ili heklano, ovo je franđano. Osim slobodnog vremena i dobrog vida, za ovakav rad potrebna je odgovarajuća šema, kvalitetno platno i konac. Nekad kupovala sam svilen konac šeme i onda sam to znala isto precrtavati, a ovako sad sa ovog peškira na ovo platno, tu sam znala metnem platno i uzmem novine gdje ima puno crnih slova ili slika i onda namažem sa masti i sa mozgo i ono se ocrta i olovkom i tako to ide. A onda treba kvalitetan konac? Konac da, nema, bez runolista nema ništa. Runolist je najbolji konac za vez. On ima svoj sjaj, svoju boju i ne otpušta, ima koji otpuštaju. Ali runolist je jako dobar. I koliko treba vremena za jedan miljetić ili jedan stolnjak? Pa Boga mi, za jedan stolnjak treba. Nije to samo da sjedneš i da vezeš kad imaš drugi obaveza. Ali treba sigurno za manji stolnjak 4 dana sigurno. Ovako za ovaj peškir danas da mogu raditi. Naša sagovornica veštih ruku, pored miljetića, kecelja i stolnjaka, vezla je i nošnju. Svaki rad izvezen je uz puno strpljenja i ljubavi i čuva se za najmilije. Imam 2 unuke, mojim unukama, pa sam s najama pospremila tako, nemam žensko dijete, imam 2 sina, ali imam 2 zlatne unuke, imam 2 unuka, pa tako njima ponešto. Da imaju za uspomenu. Bakinim umećem zapravo se pohvalila unuka Milica, koja sa ponosom pokazuje blago koje se čuva i prostire na praznike i dane porodičnih okupljanja. Ja smatram da se prepoznajete kako vrijednost, jer je ovo neprocjenjivo. Ja lično ne znam da li ću naslijediti ovaj hobi, ali vrlo rado ću da pokažem svima sa ponosom da su ovo ručni radovi moje bake. I uvek sam ponosna na to kada neko kaže kako imaš lep stolnjak ili uopšteno, ja kažem da, to je ručni rad moje bake. I tekako još uvek mislim da se to cijeni u današnje vrijeme. Da li si sama pokušala da vezeš ili možda nešto malo da naučiš? Pokušala jesam, ali smatram da to stvarno treba izuzetno neki dar i da se sa puno truda i mislim nekako da sa puno truda to treba da radimo. I stvarno iz srca. Žene su se u prošlosti bavile vezom tokom dugih zimskih dana na prelima. Pravu majstoricu prepoznali ste po pedantno odrađenom vezu i sa naličija, baš kao što je to primjer kod naše ljubazne domaćice. Njene unuke polako stasaju za udaju i imaće veoma vrednu uspomenu na svoju baku.